Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna hijau nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Tueng, tueng, meletus balon hijau. 1, 2, 3. Wow, ada bola emoji pakai kacamata hitam nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita dapat mobil balap warna oranye nih teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi nih? Wow, ada macan tutul nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ondel-ondel kepalanya copot nih teman-teman. Ini ondel-ondel bapak polisi nih teman-teman. Ayo kita pasang di sebelah sini nih teman-teman. Ondel-ondel bapak polisinya. Wow, tuh kan jadi bagus lagi nih ondel-ondel bapak polisi. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna ungu. Tueng, tueng. Ayo kita pecahkan. Meletus balon ungu. Wow, kita dapat bola kecil warna kuning nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wah, ada mobil bus Tayo kecil nih teman-teman. Wow, kita dapat mobil bus Tayo warna hijau. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat mobil bus Tayo warna kuning. The wheels on the bus go round and round. Wow, mantul-mantul. Wah, ada hewan badak bercula satu nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman ondel-ondelnya. Kita cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi di sini teman-teman. Wow, ada balon warna merah nih. Tueng, tueng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon merah. Wow, ada bola emoji lagi nih teman-teman. Wow, bola emoji warna kuning, mata love. Wow, ada 1, 2, 3, 4 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek. Ayo kita kumpulkan anak bebeknya. Ada 4 ekor nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, ada capit buaya hijau nih. Yuk kita mainkan teman-teman gigi capit buayanya. Wow, aku digigit sama capit buaya hijau nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada singa si raja hutan nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan singa si raja hutan. Wow, mantul. Wah, ada empuk ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak nih? Wow, masih ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna kuning nih teman-teman. Wow, tueng, tueng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon kuning. Wow, ada telur berhadiahnya nih teman-teman. Wow, apa ya isinya teman-teman? Yuk kita buka yuk teman-teman. Wow, ada uangnya. Kita dapat uang berapa nih teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Wow, kita dapat uang Rp5.000 nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada mobil molen nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan mobil molennya. Kita dapat mobil jeep warna hijau nih teman-teman. Wow, keren. Kita dapat
Wow, ada 2 ekor kuda nih teman-teman. Wow, ada kuda warna coklat. Wow, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Terus kita dapat kuda warna putih juga nih teman-teman. Wow, mantul. Wah, ondel-ondel kepalanya copot nih teman-teman. Wow, ini ondel-ondel Bu Polisi nih teman-teman. Yuk kita pasang nih teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya, ondel-ondel Bu Polisinya. Wow, tuh kan jadi bagus lagi nih ondel-ondel Bu Polisi. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini ya teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna oranye. Tueng, tueng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon oranye. Wow, ada bola sepak berhadiah warna biru. Mari kita buka teman-teman. Wow, ada balon emoji warna-warni nih. Ada warna oranye, warna kuning, warna hijau, warna merah hati, dan warna ungu nih teman-teman. Wow, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 balon warna-warni emoji. Kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada 1 ekor sapi perah. Warna putih bercak hitam. Wow, kita dapat mobil konstruksi penggilas aspal nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, ada buah semangka juga nih warna hijau teman-teman. Kita kumpulkan. Ada bola sepak warna oranye nih teman-teman. Wow, ondel-ondelnya kepalanya copot nih teman-teman. Yuk kita bantu pasang ondel-ondel Bu Dokternya. Kita bantu pasang di sebelah sini ya teman-teman, biar bagus lagi. Wow, tuh kan jadi bagus lagi nih teman-teman. Kita dapat ondel-ondel Bu Dokter. Wah, ada helikopter nih teman-teman. Wow, kita dapat helikopter warna hijau nih. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wow, sepertinya sudah habis nih. Wow, teman-teman, ini hasil dapatan aku. Banyak sekali ondel-ondelnya teman-teman. Wow, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.